Alpha Mizo Production YouTube channel en tu le ngai thatu te chibai vek ule March ni som le panga sang ni le som ni panga ania thu thar sang sang ka ngai tha ho le dona Mizoram thu thar hi Bhutan na ka ngai thanga Manipur thu thar te le Ramdang thu thar te kan ngai thak chunjom don ya Voin Khan sector 23 headquarter Assam Rifle khatla Aizol khopui lai lia tanga zo khosanga Assam Rifle te son pheina official function buat sai anita Union Home Minister Pu Amit Shah chuan he hun hi aron man pui ani thuwa soina Pu Amit Shah chuan kum som thum panga vel zet zot mizo mi puite duai sam lo ni to thin Aizol khopui lai lia tanga zo khosanga Assam Rifle son chua chu kan lo ti hlotling don ta he malak na hi Assam Rifle keng son na ani satlia lawa Aizol du omzok aum theina na malak na ani Mizoram mi puite kalom puya tangkai taka inman kadu sak chewani malak nahi kumsang khazariat som kwa Aizola sipai anom tira tanga vo in inkara Aizol mason na tura thutluk na chinchia tlak ber atlingin karinga hei hian Prime Minister Pu Narendra Modi kai ruai sarkarin Mizo mi puite du na angai poimo ziale intana ain honzia atilangani ataka ahlotlin theina na thei top chua Malatu Chief Minister Pulal du omale Lieutenant General Vikas Lakhera DG AR te chunga kalom le ani atibok Pu Amit Shah hian sarkar lai puin Mizoram mason na tura ma alak na langsar tak tak vaireng te tu Aizol kong pui for le na siam mek thu te Aizol tu tuipang da bol le na siam mek ani thu te sairanga rail station buat sai mek ani dan tele Mizoram sarkar lai pui malak na dang te ata langa India marcha khopa Prime Minister Pu Narendra Modi kai ruai sarkar malak na te potar langbok Chief Minister Pulal du oma point thu soin Assam Rifle son chua ani theina na ma alak na te wangin Pu Amit Shah chunga alom thua soya athil ti chu mizo mi puite thinlunga cham reng to tur malak na ro puyani ati in potlang taka in biak na neya engkima a indor pui thira wangin Lieutenant General Vikas Lakhera Director General of Assam Rifle chunga te Union Home Secretary Pu Govind Mohan le Pu Tapan Deka Director IB te chunga lom thua soibok Chief Minister chuan Mizoram chutlang ramania kan khopui Aizol hi athang chakin mipui kan pung chaksia wantlang mun in dailo na te infrastructure lam in dailo na te anas sa hlemaya chu wang chuan khopui laili taka Assam Rifle te hi mundanga suan mai ni se ti hi mi puite thinlunga hun rei tak alo to ani Assam Rifle te ngai theilo nai mo du lo na wanga he ngai tu na hi lo mani lova mason zel tura kan mamo na wanga lo zok ani khopui lai li atanga anin sona wang hian Assam Rifle te hi kan thla tham ngai don lova thatta ka thok khowa atulna piang aram ta na tho pui turin kanin pe reng don ani ati Lieutenant General Vikas Lakhera AVSM SM Director General of Assam Rifle point thua soya Pu Vanlal Dina Fanai Commissioner GAD Mizoram ne map in Lanton na nebok Pu Vanlal Dina Fanai hian zo khosanga Assam Rifle omna mun thar map alana Lieutenant General Vikas Lakhera hian anom na mun Mizoram sarkar ne na an lantu map alan ve thungani AR son chona program hi Pu Amit Shah bati chi in natana Pu Khiliram Mina Chief Secretary chuan kalkhom te lom na thu soin Assam Rifle le Mizoram sarkar in rem na tlang puya tar langa Most Reverend ro tluanga Aizol Diocese chuan hun ser mangin Piram din liani Secretary to the Government of Mizoram in lom thu soin in khoma kharani he huna hian Pu Govind Mohan Union Home Secretary Pu Tapan Deka Director IB Baka Ministry of Home Affairs official poimo tak tak te Mizoram sarkar official poimo tak tak te Assam Rifle official poimo le chanchin bumi engemo zatan telani nikum October ni somni paruka Chief Minister Pulal du oman Chief Minister Conference Hola press conference anaya khan October ni somni pathum sang ni somni palizan Dar Saria New Delhi Mizoram House Assam Rifle le Mizoram sarkarin Assam Rifle te zo khosanga anin son na tur in remna MOU anzia feltak thua lo puang to an ram in lan tur chin le ata tola anin lan dan tur te po
khami tum khan chiang takin press note ti chua ani voin tlaya khan NGO CCA telpo rang Central YMA MHEP le MZP huai tu ten Mizoram to aron zin Union Home Minister Amit Shah Churas Bhavana an muwa po rang te hian kan ngai poimo thil chi rang an soipuya chung jinga chuan Lengpui Airport ti changtun na tur sumruam man sak tur le ti changtun na tur ruam man na siam turin nang nge na Union Home Minister hian Lengpui Airport chu ti changtun adu thu le angai poimo thu soin Airport Authority of India AAI in abuai pui tur thu alo soya thlathum chungin AAI hian thil tu zong an buai puyanga tharuk chungin ti changtun na an tho tan tur thua soibok hetianga kan ramro hlu te jingami Lengpui Airport ti changtun na tura ruam man na siam ani hi NGO Coordination Committee chuan lom man tia Union Home Minister Amit Shah chunga lom thuan soyani Lengpui Airport ti changtun na tura thei top chua ngai tu na seng tu tele mi pui tan rual na wangin lom thuan soibok zoro chuan Union Home Minister Amit Shah nena Manipur state a zofaten separate administration an nei thei na tur le free movement regime le border fencing chungchang an lo thlen March ni som panga sang ni som ni panga in rin ni akhan Mizoram ron to achamek Union Home Minister Amit Shah chu zo reunification organization zoro huai tu ta chuan ai zoras Bhavana an lo muwa zofa te ta na poimo rang zia kinan lo thlenani Manipur state a zofa tele meitei in kara buaina chungchang thlenania zofa ten har satna kan nei thute Manipur state chunga zofa tele meitei te chu administration khata ho a har sat thu tele zofa ten separate administration ran kan nei theina na mala turangen na thlen ani Union Home Minister nena hian hunrei tak lo man to free movement regime FMR chuti to pania ramri paltang tumte tan border pass aphut na chu India chuan sanghi somni panga January ni khat khana mangtana he dan hian har satna satak min thlena hemi chungchang ngai to non le a free movement regime da le turin ngen nani in India sarkarin indo Myanmar ramri hung atum chungchang thlenania indo Myanmar border hung ani chuan a che vela cheng indigenous people ten har satna satak an tortur thute unaw kanin thandar tur thute indigenous people te tan zalen taka in kalpo hi UNO in kan dikna chan vo min pe kani thute an thlen bokani Union Home Minister an huna hian zoro huai tu President Puar Sangkoya Treasurer Pu Michael Lalthan Moya General Secretary Pu El Ramdin Lianaren Thaile General Secretary Pulal Nun Fela Chong Thu te an kalani Manipur lam thuthar ngai thlak chhun zomang Manipur ku kipol intel khom chuan March niria ta tanga an chen na tlangram huam china tiam chin omlova in khar an kalpui chu an ti top ta ti an puang ku ki te hian sarkar lai puin an state in kalpo na zong hong tura thuwa pek chu du lovin an du lo na an lan tir na ven him na thok tu te ne nan in ti boya hemi nuwa hian in khar hi an kalpuyani Kukizo Council KZC chuan ninga nia thu chua an siama sarkar lai puin Manipura chengte in kalpo vet thei tura ati chu an la du lo reng ti an soya heti chung hian an chen na muna in khar an kalpui chu an ti top ti an ta lang an in khar hian Manipur mun dang ati buai ve lo nin thu nei tu ten an soi Kukizo Council in tiam chin omlova in khar khip a kalpui chu March ni som pathum sang ni som ni panga zandar sarile achan ve atangin kan ti topa hemi tur hian uluk taka thil ngai tu ani heti rual hian Home Ministry in kalpo thei ati chu Kukizo mi puita chuan kan la du lo reng ani tin KZC Information Secretary khai kho hau gang te chuan thu a chua ani sarkar lai puin Manipura kong pui zong hon tur ati ni March riat khan kan riat angin Kangpok P district an du lo na an lan tir na mi pakhata thia midang som parukin hliam an tuar boka ven him na thok tu te jinga mi som ni pasari in hliam an tuar ve baka liak thei pani halani ti police ta chuan an soi Kukizo mi pui ta ta na an chan vo pek ani ma chuan zalen taka in kalpo theina ti hi kan do zel do na thu nei tu te po kan thil phut te min ngai tu sak turin kan bia muan na aum theinan le
กูกีเจ้าตานะดิกนั่นแหละหิมนะเอาเทนานกันถกเจลังตีนแกจะชี้ยันทวนชัวนี่มณิปุรที่ President รูลาอมเมกนี่น Governor อาจัยกุมารบาลาชวนรัลทัวมันรุกเละดานละว่าอันโกลเตลันหุ่นตูร์อติยมจูการมาสาขานะเจ้าตัวเวียนหิมนาถกตู้เตชวนรัลทัวมเนนัดเจกงปุยดันตุมเตจูอันเบลเลเจละแกจะชี้ยันจะเล่นตะกาอินโปไทยฮีเองอังินเงอันโดดาเซลดอนที่อันพวงเตลโลมณิปุระฮิอันพายโซละเชงเตหิเมย์เตนินต่างรามันนำรังเชงเตหิกูกียันเนี่ยนำนี่หิเมย์สังนิสมดิปฐุมตังคานรำในตู้นี้นั่นแหละ politics ที่ละวางินนัสัตตะกินันอินเบียมีจันหิสมวัตสวงที่ตัวอินมีสิงาเวลินันอินเล่ละวันชัวสันโตบกกูคิดรวยตู้เตะอันหน่วยมีปุยปอรังเตชวนอินกัลโปนะคนอันนี้มาฮิอันอินอบนักขันเปตูรินสกาลายปุยันพูตาไม่เตยโปลเตอรอชวนอินเล่ลูชัวสนา relief แกมาเตจูกูกีเตนอันโฮเลตูรันติบวยชินนี่อินนันสอย National Highway กัลอาหารสานี่นันสอยบกะกงหอนอันนี้ชวนมวนนาตานะอินเบียกนับปะอากาศตวงไทยจอกดอนนี่นันสอยบกะนี่อินเดียสกาลินมณิปุระจงนาทักเตเจนนั่นลำเละไม่เตยเตเจนนั่นลำอะมาร์ชนิริยตาอินกัลโปตันตูรินติมาเชอันไลน์กัลโปเราทวงเจละสกาลมาตังปอยน์ตุ่มนัดหอมเอามรีเรามาร์ชนิริยตขานมณิปุรสกาเฮียนกันใส่ตัวอังยินจงนาทักเตอมนาเลียร์ไทยกิรลูอันตุมาลำก้าปัสเซนจากในเรามณิปุรสเตททรานสปอร์ตบัสประคัดอาลูดตีเราจูมุนดังอาเลียร์ไทยอาลูดเราจุมีนัวจวนเลียร์ไทยอาลูดจุยตะเราบกเฮติยาสกาลายปุยอินเรมนะในปุยมาสโลเละอันทิลเงียเตไงตัวละวะอินกัลโปตูระตีฮีจงนาทักเตนันเทียมเราเละอินบาร์ลุยตุมนาอันไงมีให้วางเฮียนันเจนน้ำมุนเลียร์ไทยลูดตัวปะนัสตักินอันดังเวียนหิมนาถกตู้แต่แนนัสตักินันอินนอร์บกอังปกปีดิสตริกต์เพจวนอันโบรวกกันเชียดเวกค่ะดิสตริกครั้งสังจงนาทักเตนเบนตันหวยหดจุยามาเซลีร์ไทยติรลุตุมนาอาอมจุยเราอวางเงินเบนเทียนติดต่อเรียนี่มณิปุระจังกันทุดอนดานินอันโบรวกสัทุดค่ะอได้เลตัวตูนาริชวนอินเอฟเอโมอินนอร์เอโมอาอมตาริโลกุมินะอินกาอาอมริโลวังไออันนี้จุดที่งาอันนมไลชวนอินเดียสรการินมาร์ชนิริยตาอินกัลโปตันตูรินนาทียอันบวยติระจังยินจงนาทักเลไม่เตยอันอินกัลโปเลโตมีอะไรวะทิลยัดกันเนีย separate administration กันเนียตัดจู่อัปเดตให้ตู้เนน่ากันเทนะจุมีลำไงตัวละว่าเฮติยาอินกัลโปตูระมินหันตีฮีอินทำเหลาทักกันตียเดี๋ยวนี้ชวนกันบวยนัดจินเฟลอันนี้นานเฮียนอินเบียกนะกันทิลยัดเตไงตัวพดกันตัวอันนี้จงนาทักลำชวนนั้นตีมณิปุรที่ President รูละอันนมเมกะให้มีนูเฮียนสรการไล่ปุยหน่วยเวียนหิมนาทกตู้เต็นสเตปปุ่มฮีอันวิลเมกะอันเขาเลียจงนาทักเตเลไม่เตยอินในน้ำมุนอะไรล้ำเละล้ำมินดิวติปอสอันในนาเตอันเขาเลียนี่ US ทำช่วงด่านลวลุดเละมิสวลอันตมาวางิน US President Donald J ทำชวนรำสมลีเละปฐุมเซตอาเรกเมกะจุงจิงอาชวนเมียนมาปอเตลเวนี่ทำเฮียนอเมริการำเสียมทัดนัทกิน economic และ development สร้างตะกวอร์ชาวอัตุมทัวสยา US อันลุกอันพัลลุรำสองประคัตเตจูอัฟกานิสถานบูตันคิวบาอิรันลิเบียนอร์ทเกาหลีโซมาเลียสุดานซีเรียเวเนซุเอลาและเยเมนรำเตนนี่ US จวน red list ชินเชียนาเปนี่ US ลุดตัววีซ่าขับสักรำสองเตจูเบลารุสเอริเทรียไฮตีลาโอสเมียนมาปากีสถานรัสเซียเซียราลีโอนีเซาท์สุดานและตักปากีสถานรำเตนนี่ US จวน orange ลิสินชินเชียนาเปียวีซ่าในปออาหารโดนบากะอับมาอายิน US ลุอาหารสะโตโดนานี่รำสมนิปนิเตจู US จวนยาโลลิซาตาอินนิสมรุกชงยินอันไงตัวนั่นเลโดนะมาร์โกโรบิโอจวนแห่งด่านเตฮีกันโรเรลดานะจิระดังลำเละเทียนี่ตีนจันจินบุรินตักตักรอยตัดชวนตาลังอันนี้เอาเงินรำปลายอ่างอินชาลอาเซดเวลน่าด่านอ่างพุลิสเวนเละบวยปุยตุระติตูจูพุลิสตันขัดชัวกินอุตรประเทศอันมันยูพีเกตกาซิอาบาตาอันมันนาฮิยันมาร์ซิดิสการ์ดุมไอเดนติตี้การ์ดประคัดเละ
visiting card somli paruk an mantel sakbok lem chang hi kum somruk le paruk mi Krishna Shekhar Rana ni in Delhiya Amar Colonia chengani rampalai anga lem achana wang hian Bharatiya Nyaya Sanhita BNS section sang tlo chanin thu boy siam sakani ti Trans Hindon Deputy Commissioner of Police DCP Nimish Patil chuara soyani DCP Patila chuan Rana hi Agra Zoology Professor ani thule Agra hian Krishna College of Science and Technology aneya Rajasthana Resort anei bok tia soi anma atanga achol nuwa Union Environment Ministry a kumsang hi som pangale sang hi som pariat inkar khan Appraisal Authority ania anna chu malak na tur oma khuarel khoi chelo ani ti finfia na petu ania Police ta chuan Environment Ministry a hian achungchang an zot chianga chan na an la dong lo thung Police officer chuan thu an zo fia to china an mi man hi University Palia Vice Chancellor angin ain chal bok ti an soi High Commissioner of Oman ni in chal KS Rana hi thu an zo fia na tangin NGO pakhat India GCC Trade Council a thokania Trade Commissioner ania ma se High Commissioner angina Omanity in patila chuan a soi Officer hian an hmena police in alaka titura an phut a the lua lekha a thiltela rin hlel om an mu atangin an zui ta tian soi lekha hi Ghaziabad police nena athona adi langin police van na le atulang pe kania an nuwa a lekha chu arin hlel om ti mu chwa anita a thu zo fia zuinin Trade Commissioner ani thu le High Commissioner ani thu wain puang ta ni inan soyani Armenia le Azerbaijan thu nei tu te chuan kum somli don an lo in hir ngau to na chingfel turin muan na ta na in rem na thu thung chu an pom ve ve ta Soviet ke dar nuwa piang ram pahni te hi kum sa khazakwa somriat top lama tang khan Azerbaijan chunga region pakhat Nagorno Karabakh in chu in adin do renga he region hi Armenia te lu anima se Azerbaijan a ommania mi cheng te hian Armenia puina ne na chua an du ani Armenia Foreign Ministry chuan ninga ni khan thu chua siamin draft peace agreement chu an ma ni lam chuan an pomta tia puang in ram na hi ziak tura pe anita Republic of Armenia chu Republic of Azerbaijan nen a mun le a hun ruwa man turin a in pe to ani tin thuan chu ani Azerbaijan Foreign Ministry point agreement of peace and establishment of interstate relation between Azerbaijan and Armenia duang hi kan pomani antibok engtika nge anzia don tero ala chiang lova Azerbaijan hian amma a anlo soi to angin Armenia in anrama an chal ani awangin an dan pui an siam danglam angai don ani Armenia chuan hetianga anram anga an chal hi apha a Prime Minister Nikol Pashinyan chuan tun hnaya anram din tira an le khapoimo ta chu thak angai dona mi pui ngai dan lak atul don ti ero asoi thina ahun asoi ngai lo ram pani boina hi kumsa khazakwa somriat top lama tanga in tan nin Armenia atangin mi zatel atamber Muslim Azeri te no chu ania Christian tamna Azerbaijan atangin Armenian tam tak no chu anni ve boka tangin a in tanani in remna ta na imbiak na hi Azerbaijanin sipai chakna mga September sang hi somni pathuma Karabakh anlak len nuwa tanga in tan kha nin hemitum hian mi cheng Armenian noi khat chuang chu Armenia an tlan chiat pha a rampani hian in remna siam an du ti an sai ve ve a ma se akal chunga rei ta hle a rampani te hian kilometer sang khat chuang ram hi an in troma kharvek nin sipai tam takan da ve ve bokani Russia President Vladimir Putin chuan Ukraine in ka hai kalpui turangai dan om chu apum pui ti asaya ma se ang in ka hai nge ni don ti chu azo na alaniri Russian President hian kar tirlama Ukraine le US in biak truma ni somthum in ka hai an rotna le Kyiv point apum chungchanga soya Moscow hian ninga nia thu thar la khom tu te an komna Putin a chuan in ka hai omtir tumna hi atha a kan thopa ma se la soi ho ngai ala om ati in ka hai chuan buanna dai rei jok le buaina in tan na achin fel angai thuwa soya kan American thian te le tho pui te po
kan labia ka ngai atia Donald Trump po ka bemai thei ati bok Putin a chuan Ukrainian tan chuan in ka hai ni somthum kalpui hi a hlok dona keini point tha kan tia thil kentel ero ala nei ati thil buai thak tak pakhat chu ni kuma Ukraine na be chiam Russia a Kursk region chungchang ani thu Putin a chuan a soya Russia chuan Kursk chu thunun vek ala dua Ukrainian sipai an la om ni na soi chua antuma ma se kan thunun vek sia an man ruwa te po an kalsana Kursk hian Ukrainian te tan du than tur pahni a oma in pe kemo thi emo ani mai ati ni somthum in ka chol tur chu eng angin nge man ani don ti chungchanga Putin a chuan Ukraine in singsak na nem ni anin thuam that le nan zo kem ni nge enga tan ma ni lo tur zo chu ba ka chuan eng tin nge kan tiang ati tunge in kap lo tura thu pe don enge a ngong tur thil tam tak ngai tu ngai ala omani ati Putin an thu anei nuwa Zelensky a chuan ram pahni ngai dan a phir ti a soi ve nga la Ukraine hian tho ni in rang taka in ka hai nga la reizok dai tura in bia ka duwa Putin a thu soi nu loka hian huai thau sa po Trump a chuan Russian hroi tu te hi mu achak ren ti a soi ani Russia chuan thil dik ati nge ya ringa ni somthum in ka hai po apom a be sei ti a soi Putin a hi US Special Envoy Steve Witkoff an Moscow a ador ve mek bok Russia hian February sang ni somni pakya tang khan Ukraine hi bein an namza a somni chuanga chu sak to a indona hian Russia sipai singkwa le sanga chuang an thi to bok Ukraine in sipai thizat ati chuan nung ber December sang ni somni pali khan President Zelensky chuan singli sang thum an thi ti asoya khothlang ram te ro chuan a aya tamani an ringani kumsang khazakwa somkwa pakhat kumtop lama Soviet Union ake dar khan Ukraine ram chunga Soviet sipai ten nuclear le conventional weapon anlo da te chu Ukraine chuan a ro chun veka khati lai khan Ukraine chu khovel nuclear ral thuamnga ber pathum na Russia le US dot tu an ni heti lai hian Ukraine hian strategic warhead sang khazakwa vela kola then khat chuan sang khaza sari anti thung tactical warhead sang ni zanga vel lai an lakol tel bok nuclear warhead pai thei missile la pui pui SS-18 Satan SS-20 Cyber le SS-24 te an kola heng te hi range thui deuh North America thleng ka phak an ni hlom chung te chu Central Ukraine mun rang ranga missile silo an tom khur hlomani Soviet Union strategic heavy bomber Tupolev Tu-95 enge mozat an ro chun tel bok ma se Ukraine hi independence slim sumle payana sattakat la chemek ra thei em an nia chuwangin an nuclear ral thuam ta chu an veng him rang theyangem ti chu zo na poimo tak pakhatani US le athui hroi nei toram te chuan Ukraine chu ral thuam le te ti chia nuclear free state ni turin avau ti in na takin na norta Treaty of the Non-Proliferation of Nuclear Weapon NTP assign chuan sumle paya tranpuina pek US chuan a intiam baka security assurance pek an intiam bok kumsang khazakwa somkwa pali alo thlen chuan Ukraine chuan NTP chu assign du ta an nuclear ral thuam te chu ti chiat turin Russia rama an thon leta an ICBM missile la pui tele strategic bomber te po an ti cheta bok tuna Ukraine le Russia indona hian Ukraine politician than khat te chuan NTP an lo sign kha an in chira poi an ti no le a ma se a hun lai khan NTP kha sign lo thei din muna an ding lova an ram economy in azil lo emani khang kha sign lovin an ral thuam te hi lo la nei ni se tuna Russia in nu thuri zuam taka zuam hi chu boruak adang lam nge yang voin khan Israelin Hamas te norman huam chin le bithia chin nein military operation arel thumai theini in Israel channel 12 chuan ta lang vele ta nizan lama khan in ka hai siam tum na konga Israel indor na palai te chu doha atangin Israel a let le in indor na palai te hian masom na thu hon an nei lo na in indor na omle tura malak dan tur po rel ho le thuai tumani zan in a hian Prime Minister Netanyahu chuan security le political leader senior tenen clear ho na hun anei pui don ani
Israel chuan President Trump an Gaza Strip mi puite son chuak tura rotna asiam chu an tuipui hle a Palestine mi te Gaza Strip atanga nor chuak turin pem buai pui tu turan in din tamak mai tin US le Israel te hian Africa ram tenen Palestine mi no chuate lodong song turin a rukin indor na an nei thuta lan ani bok Israel sipai ta chuan chadin khopui chu ni somnga le palizat ani zonin an beito a Israel chuan chenin khua hi luatlak lova chua tumin chen na inte nor chiat le halan ni baka khomi te chu an chen na tanga no chua an ni mek zel bok tin silai an me pu arenga wangin thi an la umbel zel bok voina talkarem kema abu alfol muna ami cheng te no chuan nia talkarem kem hi ni somli pariat chung azona be ni toin no sam kem po ni som thum panga lai be ani to bok talkarem le nor sam kem atang hian mi singni le sangli aya tamchu an chen na hmuna tanga no chu an ni to bok West Bank ka hian Judami in Beng Pelten Palestine lo nei tu tele ran vulte an be bok ani Israel in Gaza Strip mi puite mamo adan pin veka wangin mi puiten traman ma chon meka heti lai hian Hamas te chu an din na nga ya la ding zelin Israel chu in ka hai chong ni na lam hoi jok turin an la norve fanani Gaza Strip Israel sipai ta chuan buffer zone atangin Gaza lama silai an la me puak zela Central Gaza lampo Israel sipai ten welcome lama tangin an ka bok Gaza Strip marlam bial beit la hia Israel Army in drone mangin an beya international NGO pakhat Al-Qir Foundation noya thok mi pakwan thiani Gaza City chim chaklam Al-Zai tauna Israel airstrike awangin Palestine mi pali an thibok Hamas ta chuan chom dolna na thok tu te chunga beina khenthrin chu demin mi pui te pui na konga har satna a thlen bel zel an ti ani US in a hringa rana Hamas te na indorna kalpui tak nuin Hamas ta chuan US le Israel sipai an man te chua an rem tia hemi konga hian Israelin in ka hai ti kho bo tuma ma alak mek lain US President Donald Trump envoy chuan a hovin Palestine Resistance Movement Hamas te hi indorna anei puyani Israel War Minister Israel Katsuan Israel military official tenen thilom dan an thlir hona in biakna thu chuak chu engpo ni don se Israel military in Lebanon chimlama munpoimo tak panga te alwa chun zom zel tur thuwa soi kachian Israel military chu Lebanon a hun rai tak chung cham tura in bun het turin thuwa pebok Israel sipaiten Lebanon chimlama boruak le leilama tangin beina anla siam chun zom zel bok Dars al-Malaka Israel ron mga beina thenga mi pahni an thileni nimina khan Syria Foreign Minister chuan Iraq loin Iraq Foreign Minister in alomi khwala Syria Foreign Minister hian Baghdad avoi khatlo na hian Iraq chu ramri hongle turin nangena Iraq le Syria in lai chin na hi HTS in sarkar adin nu hian achiri hleni Syria mi sang chuang te chu in hum him na zongin Russia airbase an latom meka March ni rokhan Syria sarkar noyaral thuam chelek pol te chuan mun somnga le palia alawet twal chung mi sang khat jali som sari paruklai waw kambor a hian an pong tha chiamani kha Syrian Rus Clerics ta chuan kum somnga don lai liam nuwa avoi khatna turin Israel an tloa Syria sarkar sipaitan sa khuale namtlem jok te an pong tha mek lai hian Rus mi te hian Israel lam hi anon ta jok a ang hle ni